I mi ovdje, koji smo danas prisutni od otadžbine Srpske, želimo da kažemo i pored svih ovih problema i nedaća koji su izneseni u bilo kom kraju srpskih zemalja, da uvijek ima rešenje. A rešenje je bori se. I nema časnijeg rešenja da se boriš i riječju, i djelom, i dušom, i tijelom za ujedinjeno srpstvo, i to s puškom. Nama koji baštinimo tradiciju Ravnogorskog pokreta i koji smo borci posljednjeg otadžbinskog rata, nikad relaksantnija situacija nije bila. Za nas je rat izazov i ako Bog da, bit će rata. I nemojte biti uludi da se ovdje može ništa riješiti lijepim metodama. Odavno je to pogrešno i bez agresivnih metoda nema rešenja. A jedan od agresivnih metoda jeste što smo i mi, braća Ravnogorci, već 5 godina ujedinjeni na svim prostorima srpskih zemalja i nikad javno ni tajno nismo priznali granicu na Drini i navukli smo sve agente svijeta za sebom UDBU i novu i staru i s njima se svađamo i bijemo, ali granice na Drini nema ni tamo gdje je carina, ni tamo gdje je 320 tajnih prelaza koje mi znamo. Prema tome, za nas je sve ovo isto. Ja želim da kažem da i danas ovdje diskutujem kao borac posljednjeg otadžbinskog rata. I nije tačno da nema vojske. Ravnogorci su na vrijeme prepoznali kud sve ovo ide i formirali vojsku. Tako da danas postoji srpska vojska i ona je četnička 100%. I ovakvi kakvi jesmo smo uistinu relevantan faktor i u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni, koja više ne postoji, ništa se ne može riješiti bez nas. I mi smo snaga koja je spremna za sve vrste borbe. I ovdje za nas je prisutno 10 srpskih oficira sa mnom. Ljudi koji nisu nikad uzeli voljno posle ovoga rata i koji su spremni za borbu. Ali mi nismo samo zakuvali tu. Znamo i mi nešto da kažemo. I da kažemo da ovdje, pored svih iznošenih problema, i na Kosovu, i na Metohiji, voljeli bi da Srbije ima i u Banja Luci. Malo Srbije ima u Banja Luci, ali evo i ne čudimo se. Malo je ima i na Kosovu, i u Vojvodini, i u Sandžaku, znači našim nekim centrima gdje bi trebala da bude najviše, što mi u Ravnogorskom pokretu doživimo kao predaju. I bez dlake na jeziku da kažemo, za pogotovo braće vas koji ste kod Kosova, da znate da smo na vrijeme srbijskoj vlasti u Beogradu ponudili svoje vojne usluge na Kosovu. Dakle, mnogo prije nego što će Amerikanci da otmu Kosovo, ponudili smo svoje vojne usluge da ratujemo za Kosovo. I to znači službeno, na najvišem nivou, od predsjednika vlade Srbije, predsjednika Republike, generalštaba i policije. Želimo da ratujemo na Kosovu, ne tražimo ništa jer sve imamo. I ništa se nije promijenilo ni danas, ali se ništa nije promijenilo ni kod njih. Nismo ni dobili odgovor. Naš jedini uslov je bio da ne ide brat za brata. I tu smo mi kao Ravnogorci apsolutno čisti, znači želi smo da se borimo na Kosovu vojno. No, vidimo da ove prilike ne idu baš najbolje kako treba. To treba da mi shvatimo najozbiljnije i mi smo to shvatili. Bez obzira kakva je konstelacija odnosa u svijetu, a to želimo da kažemo vama. Borba mora da postoji i to agresivna. Ja sad ne pozivam to na oružanu borbu, ali agresivna borba mora biti na radnom mjestu i u selu i u opštini. I mi to činimo. Znači, na svakom mjestu agrarna borba i protiv političke vlasti, i sopstvene vlasti, i međunarodne zajednice, i vehabijskog pokreta, i agenata svih koji nas prati. Samo tako možemo biti relevantni. Sve ostalo je defanziva. Želim još da kažem da u Ravnogorskom pokretu
želim li damo svoj doprinos ovom proglasu koji bi uputili srpskom narodu. Šta da kažemo da bude pouka, šta da kažemo da se toga držimo. Možda najbolje da kažemo da smo veoma zainteresani da ovo ne bude jedini skup posle koga ćemo se različiti i ništa ne preduzeti. Mi želimo da ovo bude jedan od skupova koji treba da održimo na prostoru cijele otadžbine. A otadžbina je naravno od Kosova do Mrkonjić grada. Znači želimo da stvorimo jedinstveni nacionalni front koji će na svaki način nas u mjestu pružiti otpor bilo kome. Bez obzira kako teška situacija, znači mi moramo doći u situaciju da se odreknemo komoditeta, a da budemo na putu mučeništva što mi u istini jesmo. I to je naš doprinos, dakle formiranje jedinstvenog nacionalnog fronta koji će sa nekim zadacima koji su ponuđeni u ovoj platformi da djeluje na terenu. Ali i kao Ravnogorac imali bi svojih zahtjeva ovdje, pogotovo ovdje u Beogradu. Mnogo se buke uhvatilo oko iznalaženja kostiju generala Draže Mihajlovića. I naravno da bi naš zahtjev bio da bude spomenik Nadi, da most nosi Dražino ime, ali bi i naš zahtjev jedan bio od budućih vlasti ovdje u Beogradu da ova država i ovaj narod krene jednom ka monarhiji. Nema čuvanja demokratske demokratije. Nema čuvanja demokratije bez monarhije. I u ovom smislu poruka bi bila svima ovdje na samo saborno, okupljeni jedni oko drugoj, naslonjeni ramenom jedni na druge, možemo napraviti nešto. I naravno da bi bio savjet i organizator u današnjeg skupa, želimo u ovome aktivno da učestvujemo i da se ovo ne završi na ovakav način. Mi želimo da preuzmemo dio tereta, dio uloge i dio obaveze i da istrajemo na tome. Dakle, poruka Srbiji na okup. Živjeli!